ukufunda amabhuku akubambe ini na iphande leqiniso liyafazwa bathi lapho sidani na ufunda amabhuku angeke uye ufunda amabhuku ngoba isizwe siyahlasela angeke uye uba uthembekile ngoba isizwe siyahlasela angeke uye uba uthembekile ngoba isizwe sidani na siyahlasela but uthi uqhubeka wakha at the same time ubamba isikhathi because awusazi sitha sifike nini uma kudumisa bayadumisa sibamba isikhathi siyashumayela sibamba isikhathi badlalela insimbi babamba isikhathi siyashumayela sibamba isikhathi siyakula sibamba isikhathi niyahlabelela babeyini na isikhathi asikho isikhathi sokubuka inteleni ngapha kune wakhe ngaphukathi isitha asiwe impilo kuwe leyo kumane lesitha asifani nalesiyasiqala mara namhlanje sikhona uphakathi emshadweni mari nesitha bamba isikhathi phela uqhubeke nomshado wakho umntwana ufuna uyiphatha kahle kunesitha bamba ini na isikhathi uqhubeke nani nobunsizwa nomntombi bakho bathi isitha siyahlasela angeke isitha singahlasela ngoba kunawe angeke isitha siyokuhlasela ngoba namhlanje sekukholwa mina nawe bathi sizoyeka ukwakha indoda na sizoyeka ukwakha indoda eyiwile sizoyeka ukwakha indoda enjani na sizoyeka ukuzakha hayi vele sekuyafana nangaphandle umuntu uyakha bayawisa umuntu uyakha uthola bawisile umuntu ubeka uthola babhidizile uzoyeka ukwakha impilo yakho ngoba ingaphandle sekilene yiyo na iqiniso licha ukufuna ukuphumelela but wenza kanjani uyasebenza ngapha isikhathi sikade na senduze kwakho hlomani zonke ikhaya zikamoya lezi zenyama vele noma ayihlola kuba nofakazi bamanzi kusikhavele umshayeli enduku naye sekufuneka kamoya manje lezi zenyama kuba nofakazi impela simbonile nani naletsha ujijele ngalonani manje sekufuneka njani na kamoya in the name of Jesus baba ngiyakho umndeni wami bathi izinto zesitha ngiyazizwa mbizi ngiyakho manje izinto njani na ngiyazizwa mfihle egazini likaJesu mfihle kuphela angekuyele wakho xa izigi those are steps footsteps ezithi uyawenza base kuye kukwakho uzoyeka ngazi babantwana bezizigibele bathi wakudwala eGibhithe sasidla ngayo yonke into bakhohle ukuba begcinazekile sizoyeka ukwakho bomama soyeka kwakho bosisi bobhuti soyeka kwakho bantu bethu abasha soyeka kwakho mari sitha ukuthi sizostop ukuhlasela sizoqhubeka asifune sikwenze ngokuthembeka nakusizo moya ngcwele ukuthi sikwenze konke ngendlela ekugcinele kwezubani na uNkulunkulu impilo yethu ekugcineni kufuna izuze nalabo uNkulunkulu abangamthandi baze benzani na bamthandi bayobona njani through those battles or through those wars and asifisi kube khona osalayo empini ngoba isitha sesiyazi ukuthi sikhona nawe phela ungabi kuposition la isitha sokuthola khona lula uyakha marume kuposition lokuthi isitha noma isitha sakho noma ngabe isitha lesafuna kulo ngoba wena indlela ongayo umethu the position usithole ubulala nokubulalisa ithimba lonke elakhayo uyalibulalisa wonke amagate athathiwa lapha umama wami wena ugate 1 mina ngigate 2 ungamela gate 3 gate 4 gate 5 sonke sinamagate uma mina ngivulela isitha la ngime ngakhona kungenza umsebenzi ungapheli ngalo 52 days but after 10 months it's not even 10 months now kanti sasifunda ngo 20 months angisazi manje
Uyapasa point yakho lapho. After pregnancy lethu uyaphumelela. Ungaphumeleli ngoba usimele esikhaleni la isitha soqoba ngawe khona. Angeke isithu senze ukuthi siyohlala isikhona. Phela nakho siyohlala isikhona isitha. Ungenzanga lutho nakuncane ungacelanga no-R1. But there's an enemy evuka through envy and jealousy. Uma wenza izinto eziphakamisa impilo yakho, it is normal kubantu benyaka abanandaba umuhle indaba ungenzi lutho. But the moment uyaqala uyithintitha wakhela usho empilweni isitha siyavela. Uthi awusucabanga ukuthi ungcono wena kunathi. Usucabanga ukuthi ungcono. Uthi ufuna ukwakha ukuthi hayi lezo nto kudala zaba yena leyo nto leyo. Amazwi esitha onke lawo uzizwa namhlanje ufuna ukuphila impilo engcwele ngoba yingcwele. Ithi hawu sakusuyeka amazwi esitha angafuni ukwakhela kabusha. Ekuhambeni kwethu sihamba kube nezinto ezilahlekayo, but ufuna lapho masizakha khona sizakhe ngani na iqiniso. Ukuzakha noma uyimisela impilo zakho kabusha, ungacabanga ukuthi isitha angehlasele cha, qhubeka khona left and right. Ungena lo please call me ukuthi ukhohliwe. Please call this afternoon. Ukuvela lesitho ukuthi usikhohliwe, ayisithi ukuthi kusuke namhlanje ngiyayibophezela ukwakha kabusha impilo yami. Nibe umama okahle, nibe ubaba ojabulisa uNkulunkulu, hlasela isitha. Ehlasela mina asifane ehlasela wena. Ehlasela noma wami asifane ehlasela umuntu. Manje ngizeni sokufuna sakhe. Sonke ufuna sakhe. Sonke lafuna sakhe. Omncane akaphi impilo yakhe through education, through training, azobona khompyutha nabanye emsebenzini. Okhulile akalungisa impilo yakhe abe umama nobaba onjani na uqotho. Bathi sebeshoda kubaba bathi khona nami uvelile siyabona. Noma kube ufazi uthi hayi vele kuke wawa basi siyabona wakhekile kabusha akusiyo intsana lelo. Uthi uphone encwadini uFirst Timothy uthi uphone naye ngaba umunye ohlambalaza ini na ivangeli ngongazi nangokukholwa. Kwesikhathi yakwenza ngokungazi nani na nokukholwa. But the moment wazi wenza njani. Kulungile izolungazi siyavumelana. Izolungazi but namhlanje uyazi wenza njani ke. For the past 5 years ukungazi siyafuna but namhlanje uyazi wenza njani. Are you rebuilding the walls? Or zilungile iqhubekele? Or uthuswa iziki zesitha lokuthi ufuna ukwakha so ufuna ukwakha build with one hand but this good yakha esandla sinye esini